Igama lami nguMpiliso Ngwakasithole ngivela kwaSibiya Funeral Services. Lena-ke imoshwari yethu la suke sigcina khona imizimba yabathandiweyo bethu mangabe sebedlulile. Akhona namashawa ngala umndeni mawukuthi usuke uzicelela ukuthi ucela ukuthi uzigezele wona bangena ngala beshone ngale beyogeza abathandiweyo babo okanye nathi-ke makuyithina esisuke sibalungiselela khona la. Bese ke kuzoba nohlelo lokugcina esinalo uhlelo lwe-cremation okuhlelo lokulothiswa. Siyazi kunabantu abangafisa ukuthi bangcatshwe abafisa ukuthi bona bolothiswe bashiswe. So lolo hlelo ke sinalo lu-420 njalo ngenyanga. Khona ke uyathola isiphambano uthole i-family car uthole isuke khona i-cross isuke not i-family car but i-cross isuke isiphambano sikhona nakhona noThupoli osuke uhambisana nehlalo usuke ukhona negrosa futhi angikubalule kakhulu ukuthi kuwo wonke lamakhave engiwashilo igrosa iphuma kuwo wonke. And mawuzochecka kwi-pamphlet yethu siswami kuyavela la izinto ezisuke zikhona ukuthi uyayithola. Mawuzochecka nje la kusuke kusho ukuthi ikhona yini nani osuke uzoyithola but uyabona la kuwo wonke lamakhave ukuthi ayibhaliwe igrosa. Isizathu sokuthi igrosa ungayiboni ngala uyibone ngala ingenxa yokuthi igrosa isuke ingekho kulamakhava kodwa igrosa iyukuthi thina sisuke sikhalisana kanye nawe. Suke kuyisipho kahle esisuke sikhalisana nawe kuyona le grosa esuke iphuma njengoba usuke uyibona nje kuno 10 kg oshukela nazo zonke lezi zinto senzela ukuthi lo muntu lo siyazi ukuthi amandla abantu awalingane. Kunomuntu othola ukuthi uyashonelwa enganalutho kodwa senzela ukuthi lo muntu akwazi ukuthi awukhave ngempela umngcwabo mawuzobona igrosa sikunikezela yona usungakwazi ukuthi uphekela abantu kukhona ngisho khona ama-portion kuze kuphume ngisho ne-cardboard leli lisuke linesisu ama-inside le nyama le ukwazi ukuthi uzokwenza idombolo wenzela abantu abasuke bemba uyabothi usuyakwazi ukuthi ukhave umngcwabo ngisho ngathiwa ubungenamali. Kube nalo cashback esikunikezela wona uyakwazi ukuthi uthenge lezi zinto ezincane njengokhari njengani ugcine ukhava umngcwabo ukwazi ukungcwabeleka kahle ungenalutho kodwa ngenxa yokuthi uzile kuthina kaSibiya wajoyina wangena nje kuleyo package ongena kuyona wafaka abantu bakho usuyakwazi ukuthi ukhaveke usuyakwazi ukuthi ungcwabeleke ngesizotha. I-waiting period yethu iwu-3 months. Emva kwenyanga ezintathu nje ubulunga bakho busuke sebuvuthiwe. Kodwa ke abalalele emakhaya banenhlanhla enkulu kulenyanga ngoba special esikhona esinaso esithi no waiting period. Lesi special siqale ngomhla ka1 kuMarch kuzobe senyanga yonke nje kuyoze kuyosha umhla ka1 kuApril sithi no waiting period. Okusho ukuthi wena awusezowulinda lo 3 months lo okuyi waiting period yakwaSibiya but usuzothi mawufika nje uzongena uzojoyina uvuthwe ngaleso sikhathi osuke ujoyine ngaso. Okusho ukuthi konke okwenzakalayo after wena ujoyinile wonke lama benefits esuke sesikwazisile ngawo ukuthi uyawathola siyakunikezela wona usuke sewuzowathola ngaphandle kwembandela. Uma ukuthi umasingcwabisane wakho futhi sewulapsile uyakwazi ukuthi ubuye uze e-ofisini uzosho ukuthi uphathe leli bhuku obukade ukhokha ngalo uzosho ukuthi umasingcwabisane wami usewulapsile okanye mawukuthi usayikhumbula ipolicy number ngoba kunama policy number abhalwayo ngaphandle ebhukwini bese beyakucheckela bese beyakurenewela ke umasingcwabisane wakho uphinde ubuye. Into ke ekhona ukuthi wena awusuku usungasafani njengomuntu ozoqala. Umuntu ozoqala usuke ezoza nawo wonke ama-documents ezinama-ID numbers akhe nalabantu abafakayo kodwa wena ngoba wawuze nawo ekuqaleni akudingekali ukuthi uphinde uqale phansi futhi uzosilethela amakhophi akho ngoba vele usuke ukhona kwi-system ubuvele umuntu wethu uyacheckwa bese uyarenewela. Ukumehluko ke obakhona ukuthi mawukuthi siswami enye into ebekumele ngibalule lapha ekuqaleni ukuthi ama-prizes ethu awanyuki. I-prize ongene ngayo ngo-2018
uyohlezi ukhokha yona kuze kube uyadlula nje emhlabeni. Uma ngabe wena uqikelele ukuthi uyakhokha ibhuku lakho aliphazamiseki. So omunye uzobuya-ke kade mhlampe wayedlale ngo-2018 ngesikhathi i-casket mhlampe isawu-300 ngenza isibonelo. Uzothi meyibuya manje ayifica i-casket iwu-390. Sekuzomphoqa ukuthi kufanele angene kule prize yalo nyaka lo angena ngawo. So wena mawukuthi uyarenewa awusabuyeli kuleya prize le obukade uyikhokha before, but usuke usungena kulama prizes alowo nyaka usuke wafice eseyilowo nyaka. Kunabantu siswama basakhokhela i-casket ngo-200, abanye o-108 because bangena isayikuleso sikhathi kuze kube namhlanje. Ama prizes kuyenzeka ngonyaka uthola ukuthi sekuhamanye ama prizes but bona awabanyukeli. This is our showroom-ke la imndeni ifikela khona ukuzokhetha mhlawumbe ukuthi iliphi ibhokisi abasuke befisa ukuthi befihlele ngalo. As you can see nje kunamabhokisi ahlukahlukene. Siyakwazi ukulanda umuntu osuke eseGoli, siyafika eGoli simlande, siyamlanda futhi umuntu osuke ese-Eastern Cape. But okwamanje asikakangcwabeli ngakhona, siyabalanda nje. Bese kuthi-ke e-KZN ama offices ethi ayisinawo, sinalo-ke laphaya i-office eliseThekwini likhona, sine office ePine Town, sine office ePietermaritzburg okuyi main office yawo wonke usibiye ePietermaritzburg. Sibe ePietermaritzburg sinama offices awu-3, kukhona eliku-Boom Street, kube khona elise-Cell Center, kube khona eliku-Long Market. Nase eHowick sinalo i-office, sinalo i-office eScott, sinalo i-office eBulwer, sinalo i-office eGreytown, eWartburg, sinalo i-office ePortshepstone lele kade ngilibalula nje belisanda ukuvulwa elingena ilona eselingene lenza kwawo-27. Sinalo i-office endaweni iliphi, sinalo i-office eUnderberg, sinalo i-office la sikhona njengamanje eHammersdale, sinalo i-office eLadysmith, sibe ne-office eMoy River, sibe ne-office eBhamshela, eDalton, eRichmond, sinalo futhi i-office. Maningi namanye emangenzeka kukhona engawabizanga ngenxa ukuthi maningi kodwa nje eKZN, iKZN yonke siyayikhava. Umuntu-ke la ekhaya ujoyina ngokuthi avakashele i-office elisuke liseduzane nawe. Njengokuthi mawukuthi ula eHammersdale uzolivakashela i-office eseHammersdale ngoba asikakabi nohlelo lokuthi umuntu simjoyinise online. Umuntu kudingakala ukuthi eze azojoyina e-office elisuke liseduzane naye. Kanti-ke futhi uyakwazi ukuthi mhlambe kuyenze ukuthi ngisebenzela eJoburg kodwa ngihlala mhlambe ePietermaritzburg. Akudingekile ukuthi sengoze ngihambe ngePietermaritzburg uma ngijoyina, but uyakwazi ukujoyina noma ikuliphi i-office la kaSibiya la lisuke likhona, uyakwazi ukujoyina. Kanjalo futhi nendlela zokukhokha, uyakwazi ukuthi ukhokhe e-officeini noma ikuliphi, akusho ukuthi uyoze ukhokhe e-officeini owajoyinela kulona. Masiphetha nje uyakwazi ukuthi usithole lapha ku-Facebook isikhona, ko-TikTok isikhona, ko-YouTube. Wena nje ubhala uthi Sibiya Funeral Services, usearche uzosithola ey'nkundleni zokuxhumana. Kanti-ke futhi ungavakashela newebsite yethu www.sibiyafuneralservices.co.za okanye-ke usishayele i-call center yethu. Ikhona-ke la besuke bezokusiza uma ukuthi ukhona usizo ofuna ukusizakala ngalo enambeni ethi 072 bese ithi 700 1800 072 700 1800 noma usithinte kwethi 087 940 2599 087 940 2599.